ababyeyi bo kuri paruwasi cyangwa se babarizwa muri paruwasi ya Kibungo, by'umwihariko Mama Neema ni presidente w'abagore muri paruwasi ya Kibungo. Haleluya! Yari ariko uyu munsi ni mama pasiteri. Turanezerewe rero, iki ni ikimenyetso kimugaragariza ko tunezerewe kandi tumukunda. Turagukunda, watubereye umubyeyi mwiza kandi n'ubundi bizakomeza, turabyizeye. Buri wese uri aha ngaha yagira icyo avuga, ariko kubw'umwanya ntabwo biri bukunde. Rwose baranezerewe kubwo ubutambwe Imana yabateje. Nk'abagore twaranezerewe, Imana yacu iravuga kandi igasohoza. Ntimukagire ishari, ibyanyu nabyo biri mu nzira, si byo se? Haleluya! Yarabivuze rero, none irabikoze, tuyihaye icyubahiro. Imana rero ishimwe kandi Imana ibahe umugisha. Reka dushimire Imana, tuyikomere amashyi menshi cyane. Barakoze, bongere basubire mu myanya yabo. Ngira ngo iki ni igikorwa cy'indashyikirwa, ariko kandi iri nishimwe. N'abafite ibahasha ubu bahita bazisiga kuko umwanya turawufite.